Diama ndagusuje cyane urakaza neza nanone ku muryango wa Dako Sport Hub kugeza amakuru ya siporo umunota ku munota. Ndagira nkubwire ngo ubuzima bukomeje kugenda mubana ibibazo cyane ku myaka ya 34 ubugira kabiri amaze kwikubita mu kibuga inshuro ebyiri kubera ikibazo cy'umutima. Uwo ninde ese bigenze gute? Ndagira nkubwire ngo Florentino Perez nanone kandi birabaye. Ikindi bukubwire muri Manchester United hari imikino gikomeye cyane ni nyuma yuko mu ikipe y'igihugu ya Brazil habaye ikibazo cy'imvune, ariko muri Manchester United rwose ikirona gikomeje kugenda kigaragaramo. Lamine Yamal yatangaje amagambo akomeye cyane ku bijyanye na Ballon d'Or. Ikindi kandi ndibuze kumbwira nuko uwo bita Michel Olise hari cyahindutse nanone kandi ku bijyanye na perezida w'ikipe ya Bayern Dominique. Aya namakuru yose ngiye kugenda ankugezaho, ndagusaba gukora subscribe, ndagusaba gukora share na like na comment. Ikindi ndagusaba igitekerezo nudakunda ibyo dukora kugira ngo tumenye icyo twahindura muri uyu muryango wa Dako Sport Hub. Reka rero twanzike nanone reko ntangire nkubaza kino kibazo nubwo kiraza kuba kitoroshye habe namba. Umufana w'ikipe ya Chelsea cyangwa se ukurikirana ikipe ya Chelsea muri rusange ufite penalty yo ku munota wa nyuma, ukeneye umukinnyi umwe uri witera. Ufite Frank Lampard, ufite Jorginho, ufite uwo bita Eden Hazard ndetse n'uwo bita Cole Palmer. Iyi penalty wayihereza nde kugira ngo ubashe kubona ino ntsinzi ku munota wa nyuma? Reka dukomeze rero tuganira ko bita Christian Eriksen ni umunyadanmark ufite imyaka 34. Uyu mugabo ubuzima bwe bukomeje kugenda bumugora byatari, nubugira kabiri agwa mu kibuga azira ikibazo cy'umutima. Ku nshuro ya mbere muri Euro 2021 ubwo yakinaga na Finland yaguye mu kibuga ku itariki 12 iz'ukwezi kwa gatandatu ubwo bakinaga n'ikipe ya Finland. Agwa mu kibuga, abaganga baratabara, baraza baramuzenguruka, barangije abantu babibonye baravuga bati uyu mugabo mana yanjye arokotse urupfu, uyu mugabo Imana ikomeze kumutabara ntaze kugira ikibazo cyo gupfa. Bamuvanye mu kibuga bigaragara ko ashobora kuza kuba atari buze gukira, ariko nanone ubona ko hari amahirwe agihari. Byaje kurangira rero uyu mugabo Christian Eriksen wakiniye amakipe menshi cyane arimo nka Tottenham, Manchester United, Inter Milan n'izindi zigiye zitandukanye, asohowe mu kibuga ajyanwa mu bitaro arakurikiranwa. Ubuyobozi ndetse na federation ndetse n'abaganga b'ikipe ya Denmark baza gutangaza ko Christian Eriksen yaje kuba aba muzima. Ikindi kandi ngo bahise bamwambika n'agakoresho kitwa ICD kagaragaza cyangwa se gafasha umutima gukontrolinga cyangwa kureba uko uhagaze ako kanya. Uyu mugabo rero kuri uyu munsi muri uyu mugoroba wakinaga n'ikipe ya Ukraine yongeye gukora psinga mu kibuga ku munota wa 65 n'amasegonda 17. Uyu mukino uhita unahagarara. Byaje kuba ngombwa ko abakinnyi bakora cercle baramuzenguruka kugira ngo barebe ko ubuzima bwe buri buze gusubira ku murongo, nanone kandi barebe ko bari buze abaganga kuba bamukurikirana cyane aho ngaho mu kibuga. Ikindi basibanganye n'ibimenyetso cyangwa se bamuhereze icyo nakita nk'icyubahiro cyangwa se bamukingirize ku buryo ataza kubura ikijyanye na protection. Ariko nanone baje kuba bamujyana igitaraganya mu bitaro. Uyu mukinnyi wari umaze gukora psinga asa nkabuze ubwenge n'umutima n'ibitekerezo byose byavuye ku murongo. Ariko nanone statement zose kano kanya imaze gutangaza ko uyu mugabo Christian Eriksen yamaze kuba agaruka mu buzima, ngo arahumeka, ngo aramuvinga, ngo aratekereza nk'umuntu muzima uri normale, ngo ikindi kandi ngo araganira nk'ibisanzwe, ngo arimo aramukurikirana cyane. Ikindi kandi ngo ubu ngubu kugeza kuri saha ngo barimo baratangaza ko ubu nta kibazo afite, ngo ameze neza. Ngo ariko nanone abafana ba Denmark abakurikirana umupira w'amaguru muri rusange bakomeje kwibaza bati Christian Eriksen yahagarutse umupira, yarekeye aho ngaho, ubuzima bwe abutakaje hejuru y'ibingiye bizashira ku isi. Ariko nanone ukibaza uti imyaka cyane y'umupira w'amaguru ibyo yarakeneyemo niba atarabibona cyangwa niba yarabibonye yahagarikiye aho ngaho aho kugira ngo azateze ikibazo mu mupira w'amaguru. Uyu mukinnyi ko benshi bamukunze kandi ari umukinnyi mwiza mu mupira w'amaguru, yazarangiza umupira w'amaguru tumubuze inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu none yazamusiga gute? Uyu rero Christian Eriksen byamaze gutangazwa ko ubu yagarutse mu buzima ameze neza, kandi ngo abaganga bakomeje kugenda bamukurikirana cyane banagira ngo barebe ko yakongera gusubira nanone akajya mu buzima buri ta normal. Uyu mugabo mwibutsa ko yambaye agakoresho ku mutima kitwa ICD gatuma gakontrolinga umutima uko uhagaze nuko umeze kugeza kuri saha. Ibi rero byateye impungenge abakunzi b'umupira w'amaguru, banasaba ari benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ati Christian Eriksen ku myaka 34 wa munyadanmark we hagarika umupira w'amaguru utazaduteza ibibazo byo kuba twakubura tuba tukureba. Ayo n'amakuru rero ayari muri Denmark ndetse na Ukraine mu mukino bahuzaga umukinnyi bita Christian Eriksen agakora psinga mu kibuga. Bamwita Florentino Perez. I Madrid n'ibyishimo gusa kubera ko n'ubundi uyu nguyu
ni umugabo wabo, ni byinshi byabo, n'ubushobozi bwabo, n'uruhare mu mupira w'amaguru wabo ndetse na basket yawo ndetse n'ishusho ya Real Madrid muri rusange. Imyaka 23 abakorera ubudasa, imyaka yindi 4 y'inyongera amaze kubatorwa ku kigero cya 65% kuri 35 bya Enrique Riquelme. Florentino Perez manda yindi nshyashya, era nshyashya y'imyaka 4 kugeza 2030 yongeye gutorerwa kuba perezida w'ikipe ya Real Madrid. Uyu Florentino Perez rero ku bantu batamuzi, ni umugabo wafashe ikipe ya Real Madrid mu mwaka wa 2000 awuvamo 2006 ariko njye kugaruka 2009 aho yajyazana abakinnyi nka ba Zidane, abakinnyi nka ba Beckham, abakinnyi nka ba Nadji Faru, abakinnyi nka Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, agenda akora ubudasa ba Raúl ba Figo ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Muri byinshi yakoze, uyu mugabo yatumye Real Madrid itwara Champions League kuri manda ye 7, itwara La Liga Santander 7, itwara Club World Cup title 7, itwara UEFA Super Cup 6, itwara ibikombe 66 harimo ibya football ndetse na basket. Ndetse uyu mugabo bamwita greatest superstar in history. N'umugabo udasanzwe, ni umusuperstar, n'umuperezida ukomeye cyane. Ikindi gikomeye cyane yakoze, yatumye Real Madrid igira agaciro ka miliyaridi 9,500 nk'ikipe ihenze ku isi, most valuable club. Ikindi yongeye gufasha Real Madrid kwinjiza biliyoni 1 na miliyoni 1.8 mu mateka ya Real Madrid. Uyu mugabo nagasanzwe mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Nukuvuga ngo rero Florentino Perez yongeye gutorerwa kuyobora ikipe ya Real Madrid. Uyu mugabo mbere yuko atorwa yari yatangaje amagambo agiye akomeye, ngiye kuyaguciramo agiye atangaje. Bimwe mu byo yatangiye akora, Dumfries Danzel kuri miliyoni 20 nka release clause yamaze kumwishyura mu ikipe ya Inter Milan ku myaka ya 30. Uwo ni umukinnyi wa mbere. Bamwita Ibrahima Konate nko free agent, yakoresha amayeri yose ashoboka aramusinyisha imyaka 4 mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Ubu ngubu nawe agomba kwitaza mu ikipe ya Real Madrid kuko byari byatangajwe ko bano bombi namara gutorwa bazahita bajya mu muryango w'ikipe ya Real Madrid kuko ibizami by'ubuzima n'ibindi byinshi bijya bitandukanye nk'umukinnyi usabwa kwinjira muri Real Madrid n'imishara n'amasezerano yose byamaze gukorwa. Jose Mourinho ngo ari kubona ari ugiye kubaka ikiragano gishyashya cya Real Madrid amugurira abakinnyi, nawe yaramaze kumusinyisha amuvana mu ikipe ya Benfica. Aka kanya ubu ngubu nawe agiye kutatangira akazi muri ikipe ya Real Madrid. Yatangaje ko Josko Gvardiol mu ikipe ya Manchester City nabonye Manchester City nayo itangira gushaka kumusinyisha amasezerano mashyashya, ngo ariko ngo bigomba kuzashyirwaho akadomo avuye mu gikombe cy'isi. Buriya wasanga uwo bita Florentino Perez yaramwinjiye, binashoboka ko Josko Gvardiol yakinjira mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Kuri Nico Paz yatangaje ko Jose Mourinho namwifuza ko ari umwana wabo azahita muzana. Yagaruye Endrick amuvana mu Bufaransa mu ikipe ya Rio, Endrick wagene mu ikipe y'igihugu. Yongeye gutangaza ko Kylian Mbappe, Vinicius Junior na Jude Bellingham batazosohoka mu ikipe ya Real Madrid. Yongeye kuvuga ko agiye gutanga miliyoni 150 kuwa kabiri ku mukinnyi w'umugalacticos w'umwana kandi ufite umugalacticos muri kuri level ya Cristiano Ronaldo ndetse na Kaka. Uyu ni Florentino Perez. Amajwi menshi yagiye kwa Paris Saint-Germain kuri Vitinha ndetse na Neves, ariko Paris Saint-Germain nk'umuryango mukuru wabo ubuyobozi bwayo bwatangaje ko abayi untouchable. Ikindi ntago bari kugurishwa, not for sale. Nukuvuga ngo ntago bakorwaho. Muri Bayern Munich naho aramakuru yatangajwe yavuzweho nk'umukinnyi nawe waje mu makuru cyane witwa Michel Olise. Bavuze bati uyu mugabo Michel Olise niwe bidi igiye gutangwaho. Uwo bita RB Aina ni perezida w'ikipe ya Bayern Munich yatangaje ko uyu mukinnyi ngo afite kontra ndende mu ikipe ya Bayern Munich, ndavuga Michel Olise, kandi ngo ntagurishwa. Ngo ikindi ngo bidi yose ngo ari buze kuba yazana ngo ishobora kuba yaza akabidinga ngo ariko ntifatwe, ngo ibyo nta gaciro bifite. Ngo uyu mukinnyi rero ngo ntago agurwa. Oh my god. Florentino Perez rero nyuma yo gutorwa turimo turibaza duti iriya bidi ya kadasa yavuze miliyoni 150 agomba gutanga kuwa kabiri ku mugalacticos ngo uri kuri level ya Cristiano Ronaldo ndetse na Kaka, ngo kandi ngo mutoya ngo udakuze cyane, ko Olise bamuteye utwatsi, ko mu ikipe ya Paris Saint-Germain Vitinha na Neves bamuteye utwatsi. Aya mafaranga bagiye kuyagura ndi, no gutegereza tukareba uwo bari buze kuba bayago. Ko Florentino Perez ubwe yitangarije ko ngo ntagajya besha, no gutegereza tukareba ese Florentino Perez izi miliyoni 150 agiye kuzigura uwe mukinnyi. Kuwa kabiri ni coming soon, tugiye kureba ninde mukinnyi wakataraboneka ku rwego rwa Cristiano Ronaldo nk'umugalacticos ndetse na Kaka ugiye kwinjira mu muryango w'ikipe ya Real Madrid.
ibyo byose ni ukubitega amaso. Calafiori rero mu ikipe ya Arsenal bamaze kuba bamubwira ko Calafiori nawe ntakorwaho, ntabwo bashaka kumugurisha, ni ugutegereza. Reka tuve mu muryango w'ikipe ya Real Madrid tunyarukira mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Manchester United muri uyu mwaka ifite ikironda nyuma yo kubona icyo kujya muri Champions League, nyuma yo gukora sezo y'akadasa cyane kuri Michael Carrick n'ibindi byinshi cyane. Michael Carrick akabona amasezerano y'imyaka 2 n'undi w'inyongera. Aka kanya bamaze gusinyisha umukinnyi wa mbere witwa Ederson ku myaka ya 26-27. Uyu munyatalanta kuri miliyoni 45 yinjiye mu ikipe ya Manchester United ku myaka 5 yasinye muri Manchester United. Uyu nguyu rero ntabwo yahamagaye mu ikipe y'igihugu, uyu yari yatahamagaye mu ikipe y'igihugu, ariko nanone ikipe y'igihugu itegereje ko mu gihe cyose igikombe cy'isi kitaratangira, mbere ngo iminsi igera kuri 4 wemerewe gusimbuza umukinnyi mu gihe agize ikibazo cy'imvune ugashyira mu ndi. Rero amakuru akomeye cyane ava mu ikipe y'igihugu ya Brazil aragaragaza ko ni amakuru akomeye cyane ngiye kukubwira, akomeye cyane agaragaza ikintu kiri muri Manchester United. Vinicius Wesley, uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Roma, umwana w'imyaka 22 yagize ikibazo cy'imvune mu ikipe y'igihugu yari yarahamagawe. Ibi rero byahise bigenda gute? Uyu mugabo witwa Ederson umaze iminsi asinye mu ikipe ya Manchester United niwe mukinnyi ikipe ya Brazil ivajwemo na Carlo Ancelotti yahise hamagara kugira ngo ahita ajya gusimbura uwo bita Wesley Vinicius mu muryango w'ikipe ya Brazil nkuru Resercao. Uyu mugabo mu kwezi kumwe ajoininze Manchester nk'umediateri mushyashya wa Manchester zakoresha mu mwaka utaha muri projet nshyashya ya Michael Carrick. None kumva nibonetse niwe uhise uhamagarwa, kandi Joe Pedro nawe yaragihari. Manchester ni ikironda kigendera. Mwoka byarana ninde utakifuza muri iyi minsi gusinya ikipe ya Manchester United ko mbona ari ikironda kidasanzwe cyane. Uwo bita rero Lamine Yamal ni umugabo wabaye umwanya wa kabiri kuri Ballon d'Or umwaka ushize, ariko yongeye gutangaza ko nyuma yo kozwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye uko atekereza kuri Ballon d'Or umwaka ushize kuba yarabaye wa kabiri, n'ubu ngo akaba ari guhabwa amahirwe kuba yatwara Ballon d'Or nyuma yo gutwara igihembo cy'umukinnyi wa La Liga muri uyu mwaka 2025-26. Uruhare rw'ibitego 28 mu mikino 28, ibitego 16 na assist 12. Uyu ni Lamine Yamal muri uyu mwaka w'imikino muri La Liga Santander. Yatangaje ngo mu mwaka ushize nibyo koko niko byagenze, twatwaye Ballon d'Or no bita Ousmane Dembele kandi yarabimeritaga, kandi nanone turanabishyigikiye, niko byagomba kugenda. Twari bato, twari turimo tuza, ariko dufite icyizere ko bigomba guhinduka. Uyu mwaka rero tugomba kugerageza kwitwara neza nyuma yo kwitwara neza muri La Liga Santander uko twitwaye, ndetse no muri Champions League buri Lamine Yamal naho yitwaye neza. Tugomba rero mu gikombe cy'isi kuza turi hejuru cyane, tukitwara neza, tukareba ko muri uyu mwaka twaterura Ballon d'Or. Ni amahirwe angana iki wahereza Lamine Yamal mu gutwara Ballon d'Or muri uyu mwaka w'imikino muri UEFA, muri uyu mwaka w'imikino wa 2025-26. Reka ngushimire cyane, reka ngushimire wakomeje kubana natwe umunsi ku munsi, umunota ku munota. Reka ngushimire cyane wakomeje kugenda udacika intege umunsi ku munsi. Reka nkubwire ko twaganiriye kuri Florentino Perez, twaganiriye kuri uwo bita, twaganiriye kuri Ederson, twaje kuganira kuri Lamine Yamal, twaganiriye ku makuru menshi agiye atandukanye yagiye azamuka cyane. Christian Eriksen wagize ikibazo cyo kuba akorapsinga mu kibuga, n'andi makuru hamwe n'ayanga yose twagiye tuganira. Amakuru ya siporo kuri Dako Sport Hub nakagaruka. Icyo nagusaba gikomeye cyane, dusubscribingire n'ukundi ibyo dukora, kora share, uko like, ikindi duha igitekerezo cyane cy'ikibona twakongeramo twahindura. Ikindi ndagusaba ngo Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.